ariko ni uzaba president. Cyo cyatumye Imana yagumije kutubwira nk'iyo video muvuga iyo ya 2021 Mana irambwiye ngo nidusubize intebe y'ubwami bw'Imana mu buyobozi bwa Kenya. God has told me to bring back the throne of God in the leadership of Kenya. Muri Presidence ya Kenya. In the presidential seat of Kenya. Shuti bavandimwe ba Sultan Online TV ndetse n'izindi TV zose ziri hano, reka twongere tubaha ikaze muri uno mwanya mwiza cyane tugiye kuganira tugavuga byinshi byagarutsweho na benshi, nanone tukabigarukaho tubibajije ababifitiye amakuru menshi. Kuri mikoro nitwa Kega, reka mbaha ikaze cyane. Burya ngo iminsi imagwa n'umunsi. Uyu munsi ni inkuru nziza, ni inkuru ya furaha nkuko mu Giswahili babivuga. State House ni ngoro y'umukuru w'igihugu ca Kenya. Uyu munsi biravugwa ko intumwa za State House zateraniye mu itorero rya Church of Christ in the World iri mu karere ka Mwiki Ward, aho ni muri Kasarani constituency, kuri church iyobowe na Apostle Freddy Nteziryayo. Bityo twashatse kuhagera ngo tumenye tunirebere ibiri kuhaba, koko natwe twabibonye. Nyuma yo kubibona intumwa za State House zaje zasengeye hano hantu ndetse zanatanze n'ubutumwa, nabo hari ubwo batahanye benshi babonye, ndetse na byinshi byakozwe na one of the church members cyangwa se servant of the Lord yabikoze abikoreshejwe n'umwuka wera. Bityo twashatse kumenya ngo tuganire na Apostle atubwire abashitsi yari afite hano uyu munsi, icari kibazanye, ndetse twagiye tubona n'amavideo menshi. By the way, umwaka urarenze tubona amavideo y'ubuhanuzi, amavideo avuga kuri kino gihugu ca Kenya mbere yuko tunaje no muri election. Ubuhanuzi bwagiye buza butandukanye buvuga iyi politics cyangwa se bivuga ko ino government dufite kuri none ariyo Kenya Kwanza coalition, ndetse iyobowe na Dr. Samuel Ruto. Yego, uyu munsi kuba baje ni ishara kubwa cyane, cyangwa se ni byinshi twabisobanura, ariko none dufite nyiri bwite Apostle Freddy. Reka tumuhe ikaze atuganire ku bashitsi yari afite, ndetse n'inkuru tuyive imuzi n'umuzingo tuyivugeho nkabenda kumurikira rubanda, ndetse tunamenyesha byinshi. Apostle, tuguhaye ikaze. Kaze, murakoze cyane kuduha kaze, turabishimiye gose. Hanyuma turashima Imana kubwo uyu munsi, kuba Imana yatugiriye neza, duhora dutarama cyane kandi turanakomeje. Ariko uyu munsi wabaye nk'igisubizo cy'amasengesho dusenga, dusengera kino gihugu, dusengera ubuyobozi, ubutegetsi bw'iki gihugu. Imana rero kuko ari umukozi w'umuhanga kandi izayumva iz'umutwaro wacu, ubuyobozi bw'iki gihugu, bamwe mu buyobozi badusuye bavuye muri State House arimwo bakora. Ubwo ibyo rero ni ibyishimo bisanze ibindi, kandi ni igisubizo cy'amasengesho twasenze igihe kirekire, imyaka myinshi dusengera kino gihugu. Rero ibi byadukomeje, ni ukuvuga ngo abasenzi ari twebwe n'abo muri State House. Ubu rero twinjiranyemo, twahuye kubera ko twari dufite umutwaro umwe. Rero sinzi ko ari ico cyane. Uyu munsi baje uko biri kose, mbere yuko umuntu aba umushitsi ahantu bagomba kuba muziranye. Mwamenyanye gute na bamwe muri hariya? Ese mumaze igihe mufite imikoranire nabo mbere yuko tukora mu bimenyetso byaze gutuma mumenyekana muri State House nk'abafite nanone umutwaro wo gusengera kino gihugu? Ukuntu mwamenyanye? Tugize iminsi tumenyanye na benshi bakora muri iki gihugu. Twamenyanye nabo bwa mbere shika Karen kwa Deputy President ariwe President none, tujanwe no gusenga. Hari muri 2019 2020 iyo myaka yombi twarasenganye nabo, dusengera iwabo iwiwe Karen aho yaratuye. Nyuma yaho rero habaye akazi kenshi, sinabona umwanya wo gusubirayo komeza shughuli z'ikanisa,
ariko nanone umutwaro bari bamaze kutwinjizamo baduha umutwaro wo gusengera iki gihugu cyane cyane ubutegetsi bwa 2022. Yari challenge nini cyane, cyo gituma yari yarubatse madhabahu iwiwe, umudamu we Recho ahamagaza abantu basenga, abapastori benshi, ababishopu benshi, n'abanyamasengesho nanje nari ndimo. Naho rero twatangiriye dusenga. Nyuma rero akazi kamaze kuba kenshi sinabaye nk'icyayo, komeza rero umurimo w'Imana nari mfite hano. Ni nguko nanone dukore gusa kuri no government dufite kuri none muri ya Kenya Kwanza iri ikulu kuri none. Byibuze hari amavideo yagiye agaragara na byinshi byagarutsweho na benshi biravugwa na benshi. Byibuze tubwire bimwe mu bikorwa Imana ishobora kuba yarabakoresheje kuri no leta dufite kuri none ibahakishiriza, cyangwa se mbere yuko mu proclama ndakeka ko hari ubuhanuzi bwaje bavuga kuri ari we president uzahushuka. Kuva video twabonye imaze umwaka urenga kuri YouTube, yiduhereho tugende byibuze tubwire abadukurikira ibikorwa bimwe mwagiye mukoreshwa kuri no guverinoma dufite. Murakoze cyane. Imana yarabivuze kenshi, dewe nzambera ni nubwo ubwo nagiyiriya narabibabwiye abo twasenganaga. Imana yatubwiye muri 2018 ko Dr. William Ruto ari uzoba president, ariko hazabaho ibihe bitoroshe muzabashe guhagarana nabo mu masengesho. Twarasenze nico cyatumye haba ico gicaniro nanjye bantumiramo, turasenga iyo myaka ibiri ishize, tugira akazi tubuza hano. Tubaye hano rero ntitwabiretse kuko byari mu mitima yacu. Niho rero hagiye habaho za gahunda nyinshi zo gukurikirana ubutegetsi hafi, tugendana hafi cyane gusumba iyo myaka yindi. Ubwo rero mubona ayo mafoto, Imana iratubwira ngo ibyo yatubwiye nibyo bizaba, nubwo hariho challenge nyinshi, nubwo hasa ngaho ntanzira, ariko ni uzaba president. Cyo cyatumye Imana yagumije kutubwira nk'iyo video muvuga iyo ya 2021. Imana yambwiye ngo nidutunganye Kenya. Yego. God is saying we should garukiye na Kenya. Garukiye ndangamye mungende munzanire drapo ya Kenya. Brother ngarukiye ndangamye, go and bring the flag of Kenya. Mwizanire hana maze dutunganye. Bring the flag of Kenya because we gotta do things for Kenya. We're going to take the power of Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana yaritubwiye ngo dusengere Kenya. Imana irifuza ko Kenya ihabwa umuyobozi wubaha Imana, kandi madhabahu cyangwa se igicaniro cyinjire muri State House. Cyo rero twasengeye Kenya ku mugaragaro, twari ku musozi. Imana yatubwiye ngo dutumize drapo ya Kenya, hanyuma tuyisengere kuko umunsi umwe iriya State House izavugirwamo Imana, igataramigwamo, ikaririmbirwamo. Icyo cyarabaye, twaragikoze. Ni byinshi Imana yagiye itubwira uko yagendaga ava ku kintu kimwe asingira ikindi. Kampeni twarayisengeye, Imana yatubwira ngo dusengere kampeni ze kugira ngo Imana yo mu ijuru igende izirinda kandi yumvikane. Nubwo yarafite imbaraga nke kubera leta yari ifite. Okay, rero dusengere Kenya twese. Imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami ndatangira ibihembo uri hejuru y'amajuru. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Yesu Kristo. Imbaraga nyinshi kandi itamwumva neza, twabashije gusenga tuzunguruka mu makaunti menshi. Twageze Nyeri, twageze Redoreti, twageze Mombasa, twageze Nakuru, twageze Karen, twageze Katundu, Waba wa president uvuyeho Uhuru. Aho hose
twabashe kuhagera dusenga Imana ku bwa kampeni kugira ngo ntibemwo ubwicanyi ntizabe mbi ku buzima bwawo. Icyo gihe twarabisengeye, twageze Kisumu, aho hose twagiye tuhasengera dutuma intumwa, twarabasengeze yari gurupe. Nyuma yaho Imana yaje kutubwira ko ibikunze azatorwa kandi agatambuka. Idutangira rero gusengera kandi tekinike cyangwa se ibi bya elegitoronike bari bafite gukoresha muri kampeni. Imana itubwira ko bazabikora, ariko hariho trike, hari uburiganya buzokorerwa muri Bomasi, kandi nyuma y'ubwo buriganya hazaba akavuyo, hakabaho ikintu kibi, ari umwuka mubi ushobora guteza intambara muri Kenya. Nanone Imana yahise itubwira mbere tuja kuhasengera kugira ngo icyo kintu kitagira imyuka mibi itaza kubona aho yinjirira ngo iteze igihugu umutekano muke n'intambara ngo zibe. Imana yarabikoze, twagiye gusengerayo muri Bomasi, turahasengera dusenze. Imana iratubwira ngo irumvise, amatora azogenda neza, ndetse n'ayo mamashini azogenda neza, bazabara neza, nubwo hazabaho agashururu, yazitwita agashururu, akayaga, ariko ndaco kazotwara, igikorwa kizagenda neza. Nyuma rero byaje guba muri Bomasi, habaho ako kantu, ariko tikabujije icyo Imana yari yategetse gukora ko gikorwa. Perezida aratangazwa, amaze gutangazwa nanone kagashururu karakomeje, kuko Imana yari yatubwiye. Niho byageze rero muri judgment, cyangwa se mu rukiko rumaze gufata. Nanone Imana nayo iratubwira ngo ni kagashururu, ariko ntacyo gatwara, karafata ubusa, ntacyo gatwara, ntacyo gahinduraho gahunda z'Imana, kuko Imana yari yabivuze ko ari byo bikomeza. Rero ibyo nibyo byagiye biba. Tugeze muri 2022 itangira, nibwo Imana yatubwiye ngo nimumanike ruto, nimumanike ifoto ze, mushireho mu mazi 7, bivuga ngo ni umwuzuro, mumwuzuze, mumushireho furu, mwuzuze ko ari we perezida uyu mwaka wa 2022. Iyo gahunda twarayikoze. Imana yari yatubwiye ko dufata amafoto ye tukayasengera, twamara kuyasengera tukamwuzuza, tukamushira rero mu maofisi, tukamwinjiza muri ofisi, akamanikwa ka perezida w'iki gihugu. Ayo mafoto twarabikoze, turayatanga, ari mu mazu y'abantu, twafashe amazi 7 twakoresheje, turayamanika, bibamo kugeza umunsi yarahiye, bavuze ngo ifoto yiwe nimanikwe, izindi zari zihari zimanukwe. Rero ni byinshi cyane Imana yagiye idukoresha. Bageze aho Imana itubwira muri kampeni igeze hagati, ishushe cyane, iremereye cyane. Imana iratubwira ngo nubwo muri ko mubona asa nkaho afite intege nke, afite abantu bake bitabikunda, ariko nimubasengere, mufate intebe 2 zisengere, mushireho umuto n'umukuru. Hanyuma kuko nje w'Imana nahisemo umuto, kakujya Bibiliya ivuga, Bibiliya iravuga ngo Imana, ijambo ry'Imana ngo nakunze Yakobo kuruta Esawu. N'Imana ibigena yonyine, iravuga ngo ikunze umuto kuruta umukuru, irabikora, biraba, yabavuze bakiri mu nda. Imana nayo iratubwira ngo rero nimushire izo ntebe zombaho, musengera aba bantu, mukuru n'umuto, Rayira na Ruto, wasengere. Hanyuma uyu mukuru nimurangiza gusenga ahave, mukuruze ibyiwe bikururuke, nubwo bitagaragara hano inyuma, ariko indani biraba birangiye. Twarabikoze, ni hano mu ikanisa, abantu bose barabirebaga. Imana irabiduhesha, turabikora. Tumaze kubikora, Imana iratubwira ngo uyu muto
niwe nimekusudia huyu ndiye atakuwa rais. Ibyo nibyo byabaye. Rero ni urugendo runini sinabimara, ariko mu ncamake ni bene uko Imana yamutoranyije mbere, nubwo yazaca mapito ntiyari yoroshe, ariko nanone yari ayobowe n'Imana, kuko Imana ari we yari yakunze ngo ayobore. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Umwe mu buhamya wagiye utanga hano kuri stage wavuze kesi ya stadium muri stade kundi yari yahabuze, iho byagenze gute? Yes, murakoze cyane. Aho twari mu mahombi, twarantu ku musozi turimo dusenga, Imana iratubwira ngo habaye ikibazo cyo kumwima stadium, kandi iyo nimbinu ni ikintu kiri buze kuba kibi hano mu gihugu, kiri buca intege abantu benshi. Imana iratubwira ngo nanone bagiye bagakoresha pepo, barakoresha ucawi, ibintu by'amapepo byinjire mu bantu bamukureho abantu. Imana rero ihita itubwira ngo tuje kuhasengera, twice iryo pepo, hanyuma arahabwa. Nahabwa ba bantu barakomera, bakomeze, nubwo batagaragaza cyane. Abamutoye benshi ntibigeze bagaragara, n'abari bihishe kubera impamvu z'ubutegetsi za serikali. Rero nibwo twahise, kubera ko twari mu masengesho, Imana yazamivuga ngo ntigisibe, ntikirare kitakuweho, kuko hari hasigaye iminsi mikeya ngo barangize kampeni. Bari babaye iminsi yo kurangiza kampeni. No rero Imana iratubwira ngo mwebwe sindinda ngo muve mu masengesho, muhamagara abo mukorana bahite bajayo, kuko nari kure. Twahamagaye pasiteri wari hano, agendayo, turakorana, tukangusha iryo pepo, turayiritwika. Tumaze kurifata nibwo hahise bamuheza stade, hanyuma ba bantu biwe bose wanawo jifica barakomera kugeza umunsi wo gutora. Reka tugushimire cyane. Zimwe mu ndirimbo zo mu gakiza harimo indirimbo ya 39 ivuga amakuru ya Nowa. Nowa nawe yabonye ibintu bizaba, abibwiye abantu birangiza bamubwiye ko ari umusazi, kuko izuba ryari rihari ico gihe ntabwo byari kugaragara ko haza navuga umwuzure. Bityo nawe hari ugihe Imana ikwereka picture, ariko iyo picture abantu ntibashoke bayizuminga cyangwa ngo bayakire, kuko niwe wabyeretswe, ibo ntago babyeretswe. Noneho bagatangira baguha ibindi bitekerezo. Ibyo bintu nibiramuka bitabaye, ese ntibyawe bimeze gute? Izo challenge zo ntago wahuye nazo byibuze muri no serikali? Izo challenge zabayeho cyane. Abantu benshi bambwiraga ko uri kuvuga ibitabaho. Nta muntu wobasha gutambuka adashigikiwe na leta. Leta itamushigikiye, leta idashigikiye ntashobora gutambuka. Icyo cyabayeho. Ikindi, bene wacu hano dukorana bangaga ko tubivuga, bakavuga ati reka kubivuga, tibikunda n'ibintu bitazagiraho bica. Ariko kubera ko ari Imana yabivuze, narinzi kwizisohoza. Sibwo bwa mbere yari bivuze, n'uwari utambutse Imana yari yabimutubwiye. Uhuru niwe yari yaratubwiye, n'ibyahege Imana yari yarabitubwiye. Twabihanaguriye, Imana yaratubwiye ngo tuje ku maofisi tubihanagure, dufite amafoto yabo. Ni byinshi twakoreye muri uno mujyi wa Nairobi ku bwabo. Rero kubera izo mpamvu twebwe ntabwo batwaye dufite, cyaza kiduhungabanya. Nubwo ya mibari yo kuri televiziyo yazizamuka cyane, bakampamagara benshi cyane, n'abandi tindore wa mubeshi, dore ukuntu babeshe babayumbe, dore ukuntu abantu bazabesha, uyu muntu aratambuka gute, bigenze gute. Ariko twebwe twari tuzi ko Imana itabesha kandi ishoboye byose. Izo challenge ntazo zatubwiye, nubwo zavuzwe cyane, ariko amaherezo babonye Imana. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, Bibiliya iravuga ngo ntacu Imana izakora itabwiye abagaragu bayo. Koko yarabivuze, twaranayibonye no bikomeje kuvuga. Nuko tugana ku musozo, hari BBI ni ikintu cyavuzwe muri kino gihugu. Nanone hari Imana yabivuzeho mu buhanuzi, biza kurangiza bisohoye. Byibuze umuntu uri kudukurikira utarabanye natwe muri ibyo bihe, byagenze gute? Mwakoze cyane. Igihe BBI nayo yinutse, twagiye kuyibaza Imana. Tubwira Imana ati se iyi BBI ni nziza, ni igikorwa cyiza kizafasha abanyakenya.
ni muradi mzuri ni kiki iyi Biblia. Imana igiye kubidusobanura nabo ubwabo bonyine barakivuza bari bafite Biblia. Iratubwira ngo iyi ni nyoka mukari mbi cyane. Nabo naje gutangara nabo bavuze ngo ni inzoka. Ngo turangize Imana itubwiye gutyo turayibaza none twukurikira tubwira ngo muangushe ni muyisengere isindwe. Twarayisengeye tumaze kuyisengera Imana iratubwira ngo nyikuyeho. Nubwo igiye yumvikana hano izakorerwa campaign izaremera cyane ariko nzoyikuraho. Imana iratubwira ngo igiye guhagarara mu wajaji, igiye guhagarara mu seneta n'abajaji. Donc ngo niho izayikubitira. Imana iratubwira ngo dusengere ayo ma officium. Donc n'abacamanza n'abaseneta abasenete dusengera abantu twagiye gusengerayo ku mazu yabo. Atubwira ngo mu watize imbaraga z'ukuri, imbaraga zo guhishurirwa, imbaraga zo kumenya icyihishe muri Biblia kugira ngo Biblia ntigatambuke. Twarayisengeye yaratsinzwe bwa mbere irajurira irasubira tsindwa kubera ko Imana yari yatubwiye ngo n'inzoka imuyikureho. Biblia rero yaratsinzwe kubw'imbaraga z'amasengesho kubwo hari harimo uburiganya n'ubundi bwo kuburizamwo umugambi w'Imana wa 2022. Ico nico cyari kigenderewe. Ikindi hari harimo ugawanyiko wa taifa la Kenya. Yari ishaka gucagaguramwo abantu ibashizemwo uwo mwuka w'amacakubiri. Nane yatubwira rero kubera izo mpamvu sinyishigikiye ni muyisengere muyikureho. Twasengeye ahantu babiri, twasengeye aho mu mujyi kuba abaseneta n'abajaji abacamanza, dusengera na Mombasa aho cyari gituruka iryo pepo baricagingaga kugira ngo abanyakenya bose bayitambutse bayemere. Babikoreraga Mombasa ku nyanja. Twagiyeyo tuja gusenya turahasengera Imana igikuraho Biblia rivaho. Apostle reka tugushimire cyane ku bisobanuro uduhaye. Gusobanura iby'umwuka ukabisobanura mu mubiri biragora, ariko niyo mpamvu yabikuye ngo tubivugeho n'undi wese abimenye. Ijambo navuga ikibazo cyanyuma dusa n'abarangiza. Uramutse uhuye na President Dr. Samuel Ruto nk'umuntu navuga wamubereye maso mu buryo bw'umwuka, ntabwo muziranye, niki wumva wamubwira? Icyo namubwira no gushima Imana, namubwira ngo ngwino dushima Imana. Imana yo mu ijuru yagutoranije, maze kugutoranya iguheza ubutegetsi. Iyi ngoma ni ngoma wahawe n'Imana. Nicyo namubwira kubera ko twebwe tutari abanyakenya, ariko Imana yatubwiye ko ari wowe uzaba perezida w'iki gihugu. Ubwibyo rero hari iby'Imana yatubwiye ngo naba perezida hari bizazamuka. Hari ibintu bitatu bimenyetso yatubwiraga. Ikintu cya mbere yatubwiye ngo ucumi, iratubwira ngo ucumi iki gihugu kizotunga, kizagira abantu bazokora, bazazamura ubukungu. Icya kabiri iratubwira ngo kizaba hano kuri uwo mutegetsi igihe yatubwiraga ngo tumuhagararane nawe, yaratubwiye ngo kirimo amasomo, donc education izahagarara neza, azahagarana nayo, hari uburyo Imana izayipanga. Cya gatatu Imana yaratubwiye ngo ubutumwa bwiza buhawe inzira, buhawe umuco, buramurikiwe. Nabonaga ari umuntu batungiye itoroshi ngo tambuka. Nazamona umuntu utungira ivuga butumwa itoroshi, yarahagaze ku ruhande agatunga itoroshi ngo ni butambuke. Aravuga ngo kuri uyu azatambutse. Icyadutangaje yamaze gutambuka ari muri State House, yaravuze ngo hata na yale makanisa madogo yaendelee, hakuna kufunga kanisa. Ni yatoroshi tubona Imana yo mu ijuru. Ibyo yavuze byose birimo bitimira. Nibyo no mubwira gusa ngo komeza kuki Imana yagutoranirije, nico yagushiriye kuri iyo ntebe. Tugice iburyo cyangwa ibumoso kuki Imana yabwiye Yoshua. Nudaci ibumoso cyangwa iburyo kuri aya mategeko ukayibwira ko manywa na nijoro, utafaulu, utafika mbali. Amen.
reka tugushimire cyane. Hanyuma twe nk'abayumbe, kuba umuyumbe mukuru ari muri State House, hari ico bidufashije mu isi y'umwuka? cyane nk'abanyamasengesho cyangwa ikanisa cyangwa abasenga biradufashije. Ubu nyine turi kumwe n'umunyamasengesho n'abanyamasengesho bari ikuru bari muri State House. Rero nukuvuga ngo rero tuzokominikana, hariho byinshi bafasha abantu, hariho byinshi dufashanya kuko twafashije iki gihugu gusenga. Ndizera ko Imana nayo izakoresha State House gufasha abandi. Rero gusenga ni byiza, ni ingirakamaro, abantu basenge hariya. Rero hariho hari Imana ishaka kugira Mordecai yabwiye Esther, amubwira ngo hari cyatumye Imana ikwimika ikagushira hariya no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa ngiki. Natwe turamenya impamvu yadukone, ntitwasengaga dushaka ngo duhure nabo, ntitwanasengaga dushaka ngo batumenye ko turi ko dusenga, ariko igihe cy'Imana kirageze ko tuzobonana nabo tukaganira. Nubwo bwa mbere n'ubundi munsi mpamagagwa niwo wari ufitiye inama n'abapastori, nanje nari umwe muri abo, ariko uwo munsi ndakerewe sinagezeyo, ariko ubu ndizera noneho ko tuzobona. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane. Nanone ni haba ikindi gitustaba ko uganiriza abantu, tuzangera nanone tubigusabe twemerera nawe ubaganirize. Nuko hanyuma abanebwe, uyise umwaka w'abanebwe Pentecoste, ubu ngubu niri ku ngoma, umwuka wera nakomeza bamurikire. Naho ubutaha nge nitwa Kega. Thank you.